Kaze neza mu biganiro byacu by'uyu munsi, hamwe mukomeje kudukurikirana ku imurenge.com na Imurenge TV. Haciye imyaka 21 ubwicanyi bwahitanye ubuzima bwa benshi mu nkambi ya Gatumba mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2004. Ubu bwicanyi bwasize ibikomere ku mitima ya benshi mu barokotse, bamwe basigaye ari ibimuga, abandi bahaburiye ababyeyi, imiryango myinshi yabuze ababo. Nubwo iyi myaka 21 ishize tigeze habaho ubutabera nyabwo, bamwe mu barokotse ubu bwicanyi baracari mu buzima bugoranye, aho benshi bakomeje gutotezwa, kwicwa ndetse no gufungwa, bamwe bagifite ibikomere ku mitima yabo. Uyu munsi turi kumwe n'umwe mu bacikacumu barokotse aya mahano muri iri joro ryo ku minsi 13 ukwezi k'umunani 2004. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi Mzee Philippe araza kutubwira uko byari byifashe muri iri joro, anatubwira uko abibona kuba bamaze imyaka 21 batarabona ubutabera. Turishimye cyane ko duheze no mwanya kuvuga ngo tuvuge byatubayeho ko mu kwezi k'umunani ku minsi 13 muri 2004. Iyo uno munsi ugeze tukabona batuganiriza abadufashije cyane, kubera duhumeka twibuka n'abacu, twumva tuguwe neza cyane. Imana ibafashe kuba ngo ibuke ngo duheze no mwanya kutuganiriza. Tubanze dutange mpore cyangwa se dutange pole ku byabaye cyangwa se kubyabereye mu Gatumba. Uriya munsi wari umunsi ugoye, aho mwabuze bamwe mu bavandimwe, haburiye ndetse na bamwe mu muryango wawe. Tubanje gutanga mpore cyangwa se pole. Banza udusangize uriya munsi wari umeze gute ku ncamake mbere yuko mugera mu Gatumba. Mbere yuko tugera mu Gatumba twari dutuye Buvira. Niho jewe nyanakuriye Buvira, ni iwacu, niho nyavukiye, niho nyakuriye ndahashakira, ndahaba kurema, nyari umuturage w'Ubuvira. Noneho ubwo bija kuba habaye intambara i Bukavu ya Nabyola na Marehemu Mutebutsi. Iraba ico gihe yaramaze guhuza RCD na guverinoma. Bibaye noneho ubwo ba mayimayi bari benshi Buvira, hamwe n'abari abakatanyama, tubona ko bahindutse cyane, basanga abasoda b'iwacu bari bahari bake y'abanyamurenge ari bake cyane bana, kubera wari uhari komanda mukuru Marehemu Mutebutsi yamaze kuja i Bukavu, haziye abasoda bake cyane. Abantu barahinduka, mugenda usanga abantu barahindutse, barabaye impyisi. Nuko noneho ibintu biba nabi cyane. Kuva Mutebutsi agiye i Bukavu, abasoda b'iwacu abanyamurenge yari bakibuvira. Akabaho za katanyama nyinshi, akabaho na ba mayimayi benshi cyane bari dirije na Nyakabaka. Noneho bamaze gutangira nyine abantu ariko bapfa i Bukavu, bamwe bari ko bicwa mu mazu, abandi ko bacika bakaje mu Rwanda. Nuko hama habaye security Buvira. Tuma gukora ibintu by'abantu ba mbere bari bapfuye, nyuma tudesida gukunga. Ariko kuvuga ngo tuvi Buvira dushike mu Gatumba byari bigoye cyane. Ubwo harakiri komanda Muyoboke, ni wari komanda David, ni wari kudufasha akajana nusu, akaja Busaga, akajana abandi umunsi wose. Uko noneho jewe nyari kujabuka mu banyuma, njabukana na David Banoge na commissaire de zone assistant na titulaire, tujabuka ni mugoroba cyane, n'abandi bantu nk'ababiri baratujabutsa ngo twase mu Gatumba saa moya. Dushitse mu Gatumba usanga inkambi zari zaruzuye, na inkambi hari inkambi zibiri. Hari inkambi ya kera y'amahema y'umweru ibubatse cyane ca Masuvenya Mushabe gihe afashe Buvira. Iyindi bari kwatwubakira nshasha yari y'amahema ya vere. Usanga abantu bari benshi Buvira bwose, amahema yuzuye. Twebwe mu bishike bamwe nk'abagabo tukaba turara hanze niho twabaga. Nuko umunsi umwe gatubwira umuzungu wari uhari wa protection, tubashambira nk'imyigaragambyo abagabo atwubakira ihema, niyo yari nimero yari kwibarabara. Iyo hema niyo twabagamo abagabo benshi, hakaba mu famille zitatu gusa. Mu famille y'umunyamurenge umwe n'uwari urimo pasteur Minyonyo n'umugore n'abana, n'abandi ba pasteur babiri bababende nibo babaga muri iyo nimero 1. Naho abandi twari dufite amafamiye yari ugasanga inzu imwe irimo amafamiye nk'icumi. Twari tubaye aho ngaho. Jewe famille yanje
yabanaga muri shitingi imwe n'ifamiye ya nyakwigendera Nanshoni na Antishoke n'abandi nk'abangahe, harimo ifamiye nka 5 aho 6 bo turi aho ngaho. Nyuma uzi ko nari mfite ujya mugore wundi muvira yari asigaye baramumenase nawe araza, aje tuburaho tumushira ariko mbere najabukanye abana bamwe tumujana muri ya mashitingi y'abarundi byaruke bo tubaye aho ngaho, ariko tumeze neza cyane. Urabizi mu Gatumba ari wacu ni klima nimwe n'abantu batuziranye, n'abantu bavaga muvira akaducaho baje mu isoko tukaganira, kabaza nyine bakaza kutureba tugemuriye gutyo. Tubaye aho ngaho mu buce batangira kutubwira bamwe inshuti zacu ti hano bazobica, hano si heza. Tukabifata nka blague makuza bakatubwira gutyo ariko ntitubyemera. Nuko noneho mu buce urya muzungu wa politics araza batubwira ati hano ni habi, amagara abagabo bose hano ni habi, mukwiriye kuhava. Tukagenda nkabajana igasogwe iriya ngacyangu aho nkabajana muyinga imwaro, afata kwanza groupe imwe y'aba president ajana imwaro kuza kuhareba. Ariko kuba dufite imigambi yo gutaha, abantu benshi karibu 90-95% tabari bakeneye kuba mu Ntara. Twebwe naha mu Gatumba tudosubirayo. Nuko tubaye aho ngaho mu buce wa muzungu turamunanira. Mu buce azari ataraza vice president araza kutureba. Umuhungu wanje yanapfuye marehemu Dando araza arambwira akakunda kwiruka mu Barundi. Papa babwiye abana b'Abarundi ko bazotwica, none jewe uzireka ngende kurara mu Barundi. Bamubwira ati nta koni inyuma bakubesha. Nuko mu buce ubwo president yazaga ni delegation, karibu we afite za ministere zingaha tugendesha inama batwemeza gusubira Buvira. Rero uwo munsi dutora komite ansabye abantu bagenda Bukavu kuza gufata amafaranga yo gufata za camion, amamodoka yo kudusubizayo n'uburyo nyine yo kuduhereza inamwe yo kwinstara abantu bamwe baje babayipiye bene cyaguye abantu. Ikomite twacaguye igenda Ibujumba ka kantu kahari turi bie kabisa. Rero je uwo munsi nyataramiye hajya kuri centre na marehemu Kirota na mukuru wa Olivier Mandevu na Irakiza David. Abaye masambere jewe tindatashe ujya waje akatubwira turinde midi, naho wari umunsi we wo mwisho tubimenye. Jewe ndataha nshitse mu rugo aho ngaho ari calme kabisa, nta kintu kigenda. Ugasanga abantu bose bari aho ngaho nk'ubyo twahoraga dutarama. Nshitse marehemu mushiki wanje usanga bamaze gukora, turafunguye. Mama arambwira ati nyabonye uriya mugore w'iwawe ubu yarakuriwe ko nabona asa n'umuntu uje kubyara, none wowe igenda urebe nimba atameze neza tumujane kuri maternité, kubera ntiyoca hariya yova muri hariya mahema ya ruguru ngo ajabuke ashike hano atazi Kirundi, kubera hagati habaga abasoda b'Abarundi hagati y'inkanda bari nk'abasoda nk'abatanu batandatu. Nuko ndagenda nca kuri abasoda baramutsa, ndagenda ndinjira muri shitingi. Ari muri shitingi irya itangira eza ukabara barakagendaga ku mazi, ndinjira naho ubwo ndahagiye ryari nko kuri 3:30. Kera inkambi bayizungu tutabizi, ariko ngo hari abagore bagiye koga irya ku mawese, ubumva abantu ko baravuga baraza barabivuga abantu nje babihaye agaciro. Nuko ndaza nicaye aho ngaho nk'iminite nk'itanu aho cumi, numva ko imbunda ya mbere ivuga, ariko iyo mbunda ivugira hehe? Hagati y'inkambi y'abasoda bajya bakomando b'Abarundi nyine ruguru hagenda muri centre na hagenda ibya twari nini twari parallele n'inkambi. Numva imbunda iravuga, bivuge nimba ari yo gutanga signal. Amafungura amashini gani yari ruhande w'intamenye ari indimo, amatangira kurasaba abapolisi barabarasa nabo bakaza basubiza, zafashe ku mwanya mutoya abapolisi barahunga. Ariko ubwo batarahunga jewe aho zarashize uwo mugore harimo Abarundi bamwe bavaga muri Tanzania, ya mahema ya ruguru ziko yabagamwe Abarundi bava muri Tanzania, akabamwe n'abakongomani b'abanyaprenga bapfurera ababembe, yari donc yari mélange y'abantu bose. Nuko noneho
yatangire amasaha atangiye kuvuga ndavuga ati ndaguma umungumu baraza banyice n'abantu bana aba bana banje bonyine ari umuvira atari umunyamurenge petetere bo bonasigara ejo n'ejo bakabona abantu reka jewe ngende none banyicire hanze ariko ubwo amasaha karavuga bose bamfashe baje kunyengera baba turapfuye papa turapfuye none babwira ati jewe ngiye muri ya nkambi yindi muryame hasi amasasi ntabafashe ndabaryamisha hasi bose ujya mugabo w'umurundi arambwira ngo mutanga ngo amasaha ntaragera yo guhunga umwebwe nimwicare mu gihe cy'amasaha yo guhunga nagera ndababwira duhunge jewe ndavuga ati uyu mugabo none azi ko bariya nabo na bene wabo nibaza baranyisha nuko ndabahendahenda njewe nshanye ihema ndavuga ngo reka ngende banyicire hantu nshanye ihema ndasohoka ubwo bari batarada divansinga bakiri inyuma y'amahema namaseruka mu kibi ho bari nyine benshi umwe aba yambonye nibwo babwira ngo wabo ngumulashe bwa naje nzikivira ezigipfure ngumulashe bavuye ngo mulashe nanya bambwira ngo ntanganire uwo mwinyi uyumve muze gutyo kandi hari ukwezi kurya hafu umunsi hari ukwezi ko kumama nuko ujya babaye bambwira ati ryama hasi amasasi ntapfa ndarya hajya hakurya hamwe habaga ca gishitingi cy'amazi niho hariho komanda ariko w'umunyarwanda w'intera arahamagara ngo se uwo mugabo ko mutamurashe aramubwira ngo anatoka mwaye mahema yetu amusubiza mu Giswahili nuko ndyama hasi noneho hakurya ajya ku mawese hari ikindi gipe afite morale nyinshi cyane bana bafite nikombe bakomeje umurimo nuko hama bakavuyo bamwe ko bararirimba abandi biwacu ko baramiza amasasi ni menshi ukamumva abantu bataye donc n'abari ko bahunga bakagenda batazi uburyo bahunga nuko hama uwo mcanganyiko isi yashira nuko mbaye aho ngaho bamare abapolisi bamaze guhunga abapolisi nabo ubwo ngo babwira abantu timuhunge mukike turatewe amabirukanka ntibabwiye n'abantu iyo bari baratubwiye ntumva amasasi turyama hasi munabizi abantu benshi bari bazi ko arabizi baje kwibi nje wari hanze bamare kugenda nyama ngenda nkambakamba mu bisambu by'amapamba shikaje muri kajya karusizi kambere kajya gatoya aho nashitse maze gukoboka mu mavi kandi haje habamwe ingona nyinshi ariko yashitse nyita muri ayo mazi nimba ari ingona zinamfata zimfata ariko ntangona yamfashe mu aho ngaho bararasa cyane bica abantu nyumva ijwi ry'umwana wiwanje umutima uranyanga umwana nyine arapfuye noneho iva mu mazi nza ndiko nkambakamba naryo ryari rya Daniel umuhungu wanje wapfuye akurikiraga David ndaza ishitse harya nyine mu mahema ubwo kera deja bamaze batwitsa amahema hora mpamera nko kumanga mbona Pastor Kanyabitabo nawe yarari nawe yabuze umutima nawe yaje yegera amahema ubwo nyine none ngo batwike ariko amaze kumwangaza mwinshi nawe mbona ko asimbira aho ujyaye barabara araryama mu karani kari kavovo gutya naje njyama aho ngaho noneho wamare bamaze kugira kumara misiyo yabo kwa amasasi yashize batangiye kwica abantu batwika bariko baprizipa essence bagatwika abandi bakicisha imbugita abantu ariko bamiza ndiko ndeba noneho bamare bamaze kumara misiyo yabo donc nta intervention twabonye kandi twakwegereye kambi y'abagendarme twegereye kambi y'abakomando bo ugiye turashika kuri Rusizi hajya à peu près 600 metres au 700 metres hari hikaya yabaho nibe bajya baoni bari bafite n'ibifara ngaho ariko nta muntu n'umwe wadufashije nta n'umwe waje no kudufasha nuko noneho baragenda abarundi baja bukibara binjira mu mazu abamwe b'abapfurero bamwe b'abakongomani bamwe baheza inzira ya gahorohoro naje hakurya y'inkambi yacu udaciye kwidwani ujabuka akuzi ugashoreka gahorohoro kandi gahoro bakazabavuka tukabumva banijwe abandi baheza inzira ya kiri ntaguciye mu ijambo uvuze ngo bamwe mu bapfurero cyangwa se abapfurero abo uvuga nabo mwari kumwe nk'impunzi cyangwa nabaje kubatera nabaje kudutera nabo twavuganye igifurero harimo n'abandi bavuga ikinyarwanda hariho n'abavuga ikibembe
yari umucanganyiko w'abanani w'abariya ba force negative bariya bose bagizi banani, hariho ba FDL bari bariho, hariho FNL, hariho mayimayi n'abasoda bamwe banani ba guverineri, n'abantu bari benshi cyane. Jewe imvugo numvishije igipfurera, nyumva ikinyarwanda, yego nyumva ikirundi nico bariko banaririmbamo, yego kandi bamaze operation abarundi basubiye hajya mu mazu yo mu Gatumba ntibajabutse, abandi nyine abakongomani nibo bagiye baja gahorohoro, nari hanze. muri make ababateye hariho abari bature, hari abo mwari muturanye aho ngaho ariko biyoberanyaga. Biyo ba FNL sitari bari abarundi bose biyoberanyaga, abantu na bamwe babaga mu nkambi, nk'uyu wari perezida w'ijya nkambi, ya mbere yari muri abo ngabo, niwe wari kubera ko yari azi famiye yanje, niwe wabwiye bamwe bari ko bica ngo ntibatwike iyo famiye, iyo shitingi yabi wanje bari batuziranye. No, reka dusubire inyuma ho gato. Mbere y'uko muterwa hari ibimenyetso bifatika, hari icaberekaga yuko mushobora guterwa? None byari bimeze iyo tuzakubimenya ko duterwa tukakonfirme twarahungaga, ariko ibimenyetso byari bihari. Hari abarundi bazaga bakihindura abavuga butumwa, bakaza mu gitondo cyane bakaguma aho ngaho bakavuga bakigisha bakaririmba bagasubiraho. Habagaho n'uwundi mugabo w'umubembe araza yicara hanje, umugabo ufite nk'uruhara, kandi uwo mugabo yabonaga abagabo bicaye akagenda kubicara iruhande. Ngo buca umunsi umwe njyewe ndababwira ati uyu mugabo ni maneko, abacu barama ati uyu mugabo ni maneko. Umunsi bwacaga badutera yasubiyeyo, kubera hariho umwishwa wanje umukobwa w'Akagigi yagiye gufata laissez passer ngo aze, asanga wa mugabo yaramuzi, asanga ari mu biro bya DG. Ibintu byari bihari byinshi, ariko byari bihari, ariko tubifate indanyumva na David yagiye no kubwira bari abasuda ko bavuze ngo baradutera, bari bakomanda b'abarundi, ariko baraneglige. Nuko noneho ubwo nyine bamaze kugenda, jewe ndazaga namanyi wabanje gushika ngwa mbere, nabonye David hashika, David Banoge na Gilbert ngo bahashike, naje mbona courage, mbona nyaje abutse ibarabara, naje ntunganye ngo bariko bamavuncaho imbankuja kaburimbo njyama munsi ya igiti. None ubwo maganza nanje nari batatu mpashika, abona kuza intervention abarundi baraza basoda, nyuma abantu barashizwe, abantu David yatangiye kureba abantu bamwe, ubwo bashikaga gutangira gufata abantu, gusaidia abantu nyine kubakura mu mashitingi, abari basigaye batahiye n'inkomeri. Nibwo nyazaga nsanga mushiki wanje wo muri Denmark arambwira ati mwishwa wa bamurashe, ndagenda nsanga ari mu ntumbi, bari abantu nyine bari bapfuye. Arambwira ati miyomba ndi hano turamurengeza, nubagira urusasi muri colonne vertebrale, ndamurengeza mujana hanze, umakurengeza abandi bantu benshi. Ndagenda ku ihema yiwanje, sanga abantu basohotse bose, ihema bayishanywe, sanga gusa harimo intumbi ya Shoni n'umugore n'umwana umugore yari afite, n'undi harimo intumbi nkazi. Ndabwo atabanje nagiye ngeza mu gitondo yari ntarababo. Nuko mu mwanya bajya abana nabo bajya abandi yansize ruguru, nza kubareba nsanga bagiye, ariko mu mwanya baragaruka bose, bo baza bose ari bazima, nta n'umwe wapfuye. Nuko dushitse aho ngaho bukeye mu gitondo, twatangiye gushakisha abantu. Noneho umugore araza, yari yahunze nawe, bashike arambwira ati shanga ntawe ndiko mbona, Dando ntawe tuko tubona, David nyirasenge yaramuhetse. Nuko naho wa mukobwa wa Simoni ari kumwe na Monica washikanye musasa baye menshi, ahungiraho sekuru yarari Pastor Minyati, no twasanze intumbi yiwe bari kumwe na sekuru no se wabo babiciye hamwe. Nuko ngo amare guca turagenda, naho ubwo mushiki wacu yagiye kudushaka muri rya hema yacu, niho bamurasiye, afata wa mwana wanje Daniel amuta hanze, nuwo wariko wamiza, niho bamwicisha agafunga. Bo urya muhungu wanje mudandazi we yaragiye yashanye ihema agiye gusohoka, baramurasa, iwe yarahiye, na nyirasenge yatukiye muri iyo shitingi yacu nimero 1. Naho iyo shitingi bariko niyo babanje kurasa, akavuga ngo barababwiye yo konsigne niyo imwe abantu bose ba RCD, niyo babanje kurasa cyane, yarimo abo bagabo bose, abo ba RCD babo. Nuko noneho
ibintu biba gutyo ngabe mu gitondo abantu bashize bose, abantu sinzi ibintu kubwira, isi yatuguyeho. Urabona nk'abantu bamaze gusangira mwasangiye nimugoroba bakaza gusanga yabaye itumbi yahiye. Ni ibintu bituba mu mutima, ino dati zishika ukama kumva twarwaye neza, sinzi ibintu kubwira, twumva kabisa twagiye. reka tureke gutinda mu bintu birebire kuko amasaha arasa n'agiye yatujanye. Haciye imyaka 21 mutarabona ubutabera, dore ko amahanga yacecetse, ni nkaho nta cigeze kiba, kandi birababaje kugira ngo ubutabera mureke kubuhabwa mwari no mu maboko ya UN cyangwa se ya leta y'u Burundi yari yabakiriye, dore ko iyo wakiriye umuntu no mu mico itandukanye, aba ari imico yo mu karere, imico isanzwe, iyo wakiriye umushitsi umwakirana ubwuzu, umuha protection. Ariko dore ko haciye imyaka 21 mutarahabwa ubutabera nk'impunzi, kuba mutarahabwa ubu butabera, wowe ubibona gute, ubyakira gute? Jewe nk'uburyo mbifata n'imyaka maze ku isi rurema, mbona aba bantu bose n'abana bazungu ntibakunda abatutsi. Twovuga ngo mu batwica nabo barimo, kubera ko baraza bakadusekera, ariko twabaheza ikibazo cyacu ntibatuze. Jenoside badukorera ntibayumva, batwumva. Twaravuze, twashyize n'ahantu dufite hano, twagiye muri Departement d'Etat bakadusekera kugira ngo batwumvishije, ariko nta kintu na kimwe bakora. N'ubu abacu twasize abamaze gupfa ni benshi baruta bariya bavuye mu gatumba. Hari mu gupfa umufurero umwe aho umubembe umwe, isi yose ikamumva. Ariko hopfa umunyamurenge, aho hopfa umututsi w'Imasisi, aho hopfa umututsi wese, n'abari abantu bo muri Ituri, bari abantu bari bene wacu, bari b'abahemu. Isi yose itamiceceka, ariko hopfa undi mu bantu, isi yose ikamagana. Noneho woza gusubira mu bintu tugiye ducamwo, turanakuze, ugasanga twebwe isi yaratwanze. Wowe yatawa kuvuga ngo abana bacu birwaneho, none tubone na mujye tuko duhumeka, ninde wadufashaga? Tawe. Twariko dupfa nkabica, aba n'ibisimba bifite duwa yo kubaho, ariko twebwe nyine tutirwanyeho no gushira. No gahembwe dufite none iri iwacu, agahembwe bafite nuko bari abana nyine bacu bahagurutse, barita nyine kuvuga ati kuvuga ngo tuzadutega amajosi batwice, tereka tuzaturwana, duhaguruke nyine batwice, ariko turi abagabo iriko turwana. Kuba isi yarabihoreye cyangwa se yaracecetse, kuba isi yaracecetse muri iki kibazo, urabona ari nk'iki mwebwe abacikacumu mukeneye kugira ngo mubone ihumure cyangwa se mubone ubu butabera? Kuvuga ngo tubone ihumure nuko twobona ubutabera. Nta butabera nta humure umucikacumu yobona. Kuvuga ngo uzubona uwakwiciye ari muri guverinoma y'Abarundi, ariko arishira akizana, ari wowe wavuze ko ari wowe wabishe, ukabona ko uryama wubaho neza. N'ubu ngubu iyo uno munsi ushitse, abantu benshi turasa n'abantu bahungabana, tuzatwumva ko tubabaye cyane, kumva ngo agatwa gwasa watumaze arahari, acidegenda muri buriya Burundi, birababaje cyane. Ariko tukadagira conclusion, ntabwo ari n'isi nimushyigikira, ni ukuvuga ngo baturimbure, batumara baratwanga. Reka tubaze iki kibazo. Mu minsi yashize, wari ukuriye abacikacumu bo mu Gatumba cyangwa se wari ukuriye ishirahamwe ry'abacikacumu basigaye mu Gatumba mu Burundi, bivugwa yuko yafunzwe amaze kugaragaza igitekerezo yuko bifuza kwibuka abantu babo baguye mu Gatumba. Ibyo byamuviriyemo gufungwa ndetse no gutotezwa. Wowe nk'umucikacumu wabyakiriye gute? Jewe narababaye nk'uburyo nyine nababaye wa munsi nyine wahariya, kubera n'ubu baracadukurikirana, kubera uriya wari hariya, twadusigaye hariya niwo ukora biriya byose ibikorwa byo kubibuka, bagashaka kutuzimya, niko kuriya kugenda kugira. Ikitubabaza twebwe cyane nuko
abo tuvukana bahinduka akaro bafata imbugita zo kutwica. iyo uvuze ngo abo muvukana ni bande? Abanyamurenge bagiye hariya kuza gufata ishuri ya mugabo n'abanyamurenge nabo bagiye ku mutarayire barimo. Iyo ataba abanyamurenge ntaba yarabasa. Hari abantu bakunze kugira inda zabo nibo bafashe ishuri ya musore. Titwobihisha kandi titwoceceka n'ubu barahari nano baraje muri leta kuza bavuga ngo tabwicaga bwahabaye. Na ca gihe ca Gatumba baravuze ngo batwishe n'abanyarwanda kandi twishe n'abantu tuzi. Aho ibyo ngibyo ntibashaka n'uno munsi ko tuvuga kubera ni ibintu nyine business niho bari bikurira, ariko iminsi ni mibi, hari igihe nabo bazicuza ibyo bakoze. Niriye jambo rya nyuma ushobora kubwira undi muntu wese udukurikira, haba ari abacikacumu bagenzi bawe cyangwa se undi wese waba barahuye n'aya mahano? Ikintu ndavuga mubwira ku bintu bibiri. Ikintu ca mbere nuko uno munsi wa none abantu bose bakwiriye guhaguruka bakerekana akarengane twazize basaba ubutabera. Cyo ni cyane. Icya kabiri nuko umuntu wese w'umunyamurenge w'umutima muzima, umuntu wese wiyumva ari umunyamurenge ari umunyamasisi, tukwiriye guhaguruka tugafasha abana bacu bariko birwanaho. Atari uko nguko bagabonga kandi ako hanze kazi imvura ihise. Twebwe isi yaratwanze, ari abazungu bita ngo nta na bamwe batwumva ari uko twirwanyeho takundi. Jewe ni nkaho novuga nibyo gusa, kwibuka no kwirwanaho. Iyo uvuze ngo kwibuka no kwirwanaho, Mzee Philippe, kwibuka no kwirwanaho ushatse kuvuga iki kuri aya magambo uvuze ngo kwibuka no kwirwanaho? Kwibuka no kwirwanaho ni ukwibuka amateka twaciye mu kuva tutaravuka badatari kubafana babatoteza kugeza none. Umuntu wese w'umututsi atotezwa, ntabwo ari twebwe twenyine n'abanyarwanda mwabonye uburyo bashize hariya hakurya kubera basira ko ari abatutsi. Biraza biza muri Kongo batangira kutwica, ariko iyo twibuka iyo wibuka amateka ibyaguciyeho ntiwibagirwa n'abana bawe n'abuzukuru baraza akamenya uburyo mwabayeho. Cyo ni cyane. Icya kabiri ni ukwirwanaho, ni uguhuza tukirwanaho tukibumba tukaba umuntu umwe mu bitekerezo, mu mbaraga zo kurwana no mu mbaraga z'umupfu gushakisha amafaranga. Kugira ngo twirwaneho twiyubake dushyigikira akazoza kacu k'abana bacu, ariko tutavuze ngo turinze amahanga. Nta mahanga dukunda pe. Nano muri Amerika turi na mahanga ntayo adukunda. Bari baje bagira ngo turashika ino duceceke, bari bamaze kutwica baje kumishu yashize, ariko Imana ibyo biyumvira ko Imana yakoze. Ubu abana bacu twazanye ubu nibo bagabo dufite, nibo bariko bazana ibi byose mwese nyine nibi byose muri ko mugira amaradiyo mwafunguye makuvuga yerekana nyine ko tutashize tuhari, ariko Imana ishimwe ko mwasigaye turabazana muri Amerika mukaba mumaze guteza imbere. Takundi ni kibyo no kwirwanaho no kwibuka uno munsi nyine kwibuka n'abacu bose bagiye bapfa bazira ubusa. Ni benshi cyane Abanyagatumba bapfiriye se hariya mu maso yawe ni, ariko abapfuye benshi ni benshi batangiye gupfa turi abana bica abantu igihe cy'abamushishi n'abandi. Ibyo bintu byose ni akarengane. Mbere yuko tukureka ugenda, urabona ko hari icizere kigihari ko ubutabera muzabubona? Ubutabera buzoboneka kubera ko aba bantu babi nabo ntabwo ari amabuye bazogenda, ariko Imana izoje duheza abantu bazima bazokurikana ubutabera. Umuntu ni arahaba n'ubutegetsi bwiwe akapfa akagenda hakaza ubundi. Hari igihe Imana izoduheza ubutegetsi bwiza kubera twari tuzi ko none tuzoba duhagaze, ko none tuzoba dufite turi mu minembwe Sematama ariko avuga twari tubizi, ariko Imana nizi byose n'ubutabera tuzobubona. Naho twebwe twarashaje, ariko mwebwe muzosigara muzobubona neza cyane. Reka kandi twongere tuguha ikaze, tunagushimira kuko wemeye kubana natwe muri iki kiganiro. Amagambo yawe watubwiye yadukoze ku mitima kandi turihanganisha buri wese. Si hariya mu Gatumba honyine n'uyu munsi bari kwicwa, ariko dutanze mpore tunihanganisha buri wese kugira ngo ibi bihe turimo mwihangane kandi mukomere. Tunasabira buri wese kuzabona ubutabera kugira ngo umutima we ushobore guhora. Murakoze Mzee Philippe. Abantu batarwaye njewe sizoza kucunamo, ariko abantu bose kweri bikaze bagende baje kucunamo kwibuka abacu badusize, ari abacu bagiye tukibakunda
n'abana bacu n'aba mama n'abakuru bacu n'aba data wacu. Uno munsi iyo twiye tukicara hamwe twese tugasenga Imana tukabibuka, nukuri nabo yo bagiye babona ko bagiye tubakunze tabibagiwe. Sawa sawa Papa David, ndagushimiye cyane uno mwanya umpaye. Asante sana kandi mukomere. Ubuhamya nk'ubu buratwibutsa yuko ubutabera atari amagambo gusa, ahubwo ari ubuzima bw'abantu banyabo. Hari amaraso menshi yamenetse muri inkambi ya Gatumba, benshi basigaranye ubumuga ndetse n'abana basigara ari imfubyi. Benshi mu bavyeyi babuze abana babo, nubwo hashize imyaka 21 aba bacitse kwicumu ry'aya mahano barasaba ubutabera, basaba amahanga ndetse na leta y'u Burundi kugira ngo bagire ico bakoze, dore ko bamwe mu bakoze aya mahano bakomeje kwidegemza ndetse no kwidagadura mu gihugu c'u Burundi. Uyu munsi bikaba bivugwa yuko bamwe mu bacitse kwicumu bakomeje gutotezwa, gufungwa ndetse no kwicwa. Nyuma yaho aba baturage basaba ubutabera, bakaba banasaba kugira ngo aya mahano atazongera kuba. Reka dusabe twese kugira ngo ukuri kuvugwe, ubutabera buzashirwe imbere kugira ngo amateka nk'aya atazongera kubaho. Ubwicanyi tubwamagane, buri wese afate iya mbere kugira ngo yiyamagane ubwicanyi ndetse n'ibikorwa bisa n'ibi. Umubabaro ni wo waranze rya joro, amarira niyo yabaye indirimbo, ubwo twibazaga yuko tukiri kumwe, mudusezera tutiteguye. Rya joro ryatwaye abacu, rya joro ryasenye byose.